आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruoiba pau. मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की वाखलोना मणिपुर हेन चौकट हनबगी माइकई सिंचिनबिरी लितान ngasi नोंमै कापनखी सिक्योरिटी फोर्स ने इरांग लाक्सिनब होनारी उख्रुल जिला दा इंटरनेट थिंक्रे उपमुख्यमंत्री लोसी दिखोबु माहकी डोल एनपीएफ ना हराव तयामना ओख्रे चोइन खुंदाख्रब मणिपुरी सिंग मिफम मणिपुरी नेशनल डायस्पोरा मीटिंग asi त्रिपुरा की अगरतला दा पांगथोख्रे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi न्यू दिल्ली दा लैबा राष्ट्रपति भवन दा तोंगान तोंगान ट्रेनिंग ऑफिसर सिंग उनख्रे इम्फाल दगी गुवाहाटी कोलकाता अमदी मुंबई दा पाइगदबा स्पाइस जेट की फ्लाइट सर्विस ngasi मुख्यमंत्री युमनाम खेमसालना इम्फाल की बीर टिकेंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता हौदोख्रे थौरमदु दा वांगांगबदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की वाखलोना मणिपुर हेन चौकट हनेनबगी माइकई दा सिंसिनबिरी महांगना हाई पैसेंजर बस तोंगदुना मणिपुर की मपान चटनब होनबदा मियामना खुदोंचादबसिंग थेंगनरिङै मतम असिदा स्पाइस जेट ना मखोगी फ्लाइट सर्विस लेहलकपसि थोइदोकना थागतनिङाइनि अनौब थौरांग असिना मियामगी चथोक चसिंदा हेन खुदोंचाहलगनी अदुमोइनमक एरोप्लेन तोंबगी भरासु यामना वांगहंदनबा मुख्यमंत्री ने फोंदोखी। सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगी क्योंकि विकसित भारत में विकसित मणिपुर भी होना चाहिए। तो इस बात के लिए कि अभी नेशनल हाईवे में बसेस बहुत दिक्कत से जा रहा है तो एवरीवन इज गोइंग बाय हियर। तो इस समय में स्पाइस जेट ने मणिपुर के लिए 4 फ्लाइट बढ़ा दिया, 2 गुवाहाटी का 2 कोलकाता का। तो अभी मेरे सामने हमारा एमपी साहब ने भी कह चुका है कि थोड़ा टिकट की प्राइस की ध्यान रखिएगा। थौरमदु सरुक याखिबा लोकसभा की एमपी डॉक्टर अंगोमसा बिमोला कोइजमना स्पाइस जेटपु मखोई सर्विस हौदोकपगिदमक थागतप फोंदोखी। उख्रुल जिला की लितान कांगलुप अनिगी मरक्ता उंखनबगी थौदोक लाक्सिंदुना शांति पुरकनबा सरकारना कनब थबक पाइखलिंगी चरक्ता ngasi ayuk युम्मै थाबा मदि नोंमै कापनबगी थौदोकसिंग थोखरे मफम अदुदा सिक्योरिटी फोर्स के हेनब कांगबु चंगसिंदुना इरांग लाक्सिनब होनरी लेतान की थौदो असिगी मतांगदा आरानब पाउ संदोप थिंगनबा मदि मखाताना इरांग थोक्तनबा मणिपुर सरकारना उख्रुल जिला पुंबदा मोबाइल डेटा सर्विस याउना इंटरनेट डेटा सर्विसिंग नुमित मंगानी थिंगजिनख्रे अमरोमदा हौकिबा अहिंग नोंयाई मतुंग ngasi anganbada कांगपोकपि जिला की मनुंग चना लैबा के लुंगिराम खुलदा मई चाकपगी थौदोक अमा थोखरे पुलिस की पाउना हाई सिक्योरिटी फोर्स न मई चाकपदु कनमंगमकी अदुमोइनमक मई चाकपदु कमदोंना थोरखिबनो हाइबा चपचाबा खंगमंगमद्री कोनसारम विलेज अथॉरिटी ना थोखरिबा मई चाकपगी थौदोक अदुगु मरि लेनना खुल्लासिदा सिक्योरिटी फोर्स मतिक चाना थंबिनब तक्सिनख्रे कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कांगुना खुल्लादुदा मखाताना थोनिंगदब थौदोक थोक्तनबा सेक्शन थौरांगसिंग लौखतख्रे उप मुख्यमंत्री लोसी दिखोना हाइरी लितान की थौदोक कनाना थोनबना हाइबदु हौजिमकी ओइना चपचाना हाइबा ngamdri चेनबसिंग खंगदोकनब कन्न होनरी इम्फाल होटल ngasi नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ मणिपुर स्टेट यूनिट न सिंदुना श्री लोसी दिखोना उप मुख्यमंत्री ओरपबु तराम ओकपगी थौरंग मरि लेनना पाउमिसिंग हंगबो हंगमगी पाउखुमदा श्री दिखोना हाई मफमदुदा हौजिक शांति पुरकनबा मियाम पुन्न होनरी मियाम अमदी स्टेक होल्डरसिंग ज्ञान ताहंदुना इरांग थोक्तनबसु होनरी अथुवा मतमदा इरांग असि लाक्सिन मंगमगन हेबगी थाजबलै महांगना हाई ngaranga yengnarubada ngasi phibam khara fagatle hairabasu उंखनबगी फिबम अमदी खर खर लैरी मुख्यमंत्री युनाम खेमसान मफमदु रसतुना यंगशिलबा याई महांगना हाई We don't know who are the people behind the problem. So we want to identify that. So now it is coming to the surface that the CSOs from both the community, the Kuki and the Tankuls, and also the Naga society as well as the Kuki MP, were all involved, even with the active support of the Honorable Chief Minister. Now it will happen because that is yesterday was actually it was immediate. So something very serious has taken place. Burning of houses, firing has taken place. That's why it cannot control yesterday. There was very moment of confusion and then a commotion was there yesterday. But now things are much clearer, so we will give our best. थौरमदुक मरि लेनना वांगांग बदा श्री दिखोना हाई एनपीएफ की मित्यंगदी लमदमसिदा शांति पुरक्तुना जाति कांगुप संगी मरक्ता भाप तानदब लैरिबसिंग कोहनबनी एनपीएफ न लमदमसिदा शांति पुरक्नब थौदांग कयामरुम लौदुन लाकली हादुना श्री दिखोना हाई एनपीएफ न कैदुंगदसु हिंसागे थबक थौंगसिंग सौगतलोय दोल असिना लमदमसिदा शांति मसुंग सौखतब पुरक्पा हाइबसिदा अचेतप फिरप लै
नागा फ्रेमवर्क की मतंगदा महागना हाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असी डोल असी मरोइब एजेंडानी मसीबु सगतली थोरमदु वांगांगबदा एनपीएफ मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट अवांगबोंग निमायना हाई नुंगसिनब लैत्रबदी कैदोंनंगदसु शांति पुरक पंगामलोय पुनसिगी ममल खंगना चटपगी तंगाई फदबलै महागना हाई मियोय अमना मियोय अमबु व्यवहार तौद्रबदी मखा ताना इरांग थोक्तुना लैगनी शांति पुरकनब होनबदा मिपुम खुदिमक चावरब दायित्व लै अमना अमबु मराल सिनदुना लैबगी महत्ता मसा मसाना दायित्व लौब ngambagi thongna adu lairama matamdata शांति लैब ngamgani श्री अवांगबोंगना हाई आइगे अपाम थबक तौरप मतमदा अतोप मियोसिंगदा सोकप्र सोक्तब्रा हाइबदु खंथबगी तंगाई फदब लै महागना हाई मी ओइबा हाबसे एगी वाखनगा नंगी वाखन खतन खेनबदी महौसानी हाइदुना कोई अमाना माबो इकाई खुनबा बिनबा लैरदे इरांग थोपम लै इरांग थोमनाय सुने पीस पुरकनबा हाबदी each and every one of us has the responsibility when it comes to your part you forget your part you forget your responsibility aina sauningba kanda aina krigumba apamba tongninba kanda aina sauningbodo aina pammebodo aina tawthokningbado atopage interest I tawribra natraga against the tawribra to khanhawrabadi shani sabu control tawzaba kanda thokiba mayamsi thoktab yabane ngasigi thormadda npf ke mla sing member sing amadi jila gi unit singilu sing basing saruk yaki pau ki marak thana ten break ama Little Clinic Nagaram Imphal na Miam da Matamga Chunaraba Ana Laingi Kudong Chaba Pijari 24/7 emergency amasung trauma care advanced neurosurgery ki mateng na brain amadi spine surgery head injury amasung trauma care slip disc amasung spine disorder brain tumor amadi stroke management ki kudong chaba phangbigani specialized surgery da hepato pancreato biliary amasung GI onco surgery leparo endoscopic GI onco surgery complex GI procedure advanced GI laparoscopy amasung endoscopy gallbladder surgery obstetrics and gynecology advanced orthopedic surgery knee and hip replacement ki kudong chabasu phangbigani equipment suna leraba ICU endoscopy and bronchoscopy operating microscope QSA amasung C-arm imaging ki kudong chabasu Little Clinic na miam da pijari hena kupam Marol Gidamak, mobile number 7627959210 da khangba yagani. tabiriba pawasi akashwani imphal dagini Manipuri National Diaspora Meet lisingani kuntaruk ngasi Tripura gi Agartala da laiba Said Bhagat Singh Youth Hostel da pangthokre United Committee Manipur USM na sinduna Manipuri Council Tripura amasung Tripura Manipuri Student Youth Coordination Committee na yumbu oiduna pangthokpa thoromadu gi matangda USM gi President YK Dhiren hai puari gi tangka kayada Manipur gi wangmada mapung oina awang nopuk lamdamda joina khunda khrabu Manipuri sing punchinduna wakhal loksing puthokna duna singnarakpa khudimak thengna minaba madi hena sakutpagi maike de sangsin mangamnaba mifam asi pangthokpani khongthang asina malemgi ariba yelho phurb ama oiriba aikhogi punsi amadi nat chanabina singbada singnarakpa kaya thengna minaba ngamgani mahagna hai makhoi na leiriba rajya singaduda Manipuri singi fajarba wakhalon sing hena khanghanduna lamdamadu gi sakut thorang da saruk yaduna aikhogi chinglemba madi fajaba sing hena khanghnaba honagadabani Sri Dhiren hai Hongaiba Kunai Sigi Ahong Basingosida Ikoina Lady State Singuda Liminary Furup Sa Singaduga Amaga Nungsinana Wakal Taminadana Sakotpa Kunaim Oinabo Honabada Manipuri Singna Lopom Topa Chetpa Togandu Tongan State Kundariba Manipuri Singa Pau Paudu Narakanda Lepaki Vishu Puna Tengpamuduna Manipuri Kunai Sikana Honabada Togai Lominasi have the Singatorum Sipangtok. Thormadu saruk yakiba Manipur Human Rights Commission gi hana gi member ngangmam nongyaina hai diaspora meet asina Manipuri sing marakta apunbagi sakta mama sagatuna malem gi atai purup singa marup mapang oina amaga tengbang na duna ijat laina sakutpagi maiki de sangsin mangam lagani Thormadu da tongan mafam singdagi lakpulu singba kaya marum saruk yaki Manipur da mikok thiba madi delimitation gi thabak paikhatringi da special intensive revision SIR hana tawbiyu haina Rashtrapati Draupadi Murmu da Federation of Haumi gi maike digi ayiba serulama thaduna taksin kre ngasi Imphal laiba Federation of Haumi gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada lup asigi president Sapam Sajadu Manina hai laibak asigi asengma nagarik khaktana bot thadanabagi thorang oiba
SIR gi thabak asi union territory ahum amadi rajya mapan da hawkre hojik phawgi oina punna voter quality tark makhai hena aran mong da hapchilambadagi makoi singadu voter list gi lokthokre Sri Jadumani na makha tana hai Manipur gumba laibak asigi ngam khaide laiba pikpa rajya sida narol da miyo kya sangsilaktuna laibak asigi nagarik ni haiba takna basaktak che pairamba thengna kiba laikre Maramaduna Rajya sida SIR gi tangai fadab lai haiba wapum masidi yumpham moiduna aiba seruladu Rashtrapati da thaduna takshin kibani Imphal East District Administration na National Informatics Center NIC Imphal East kapuna sinduna jila gi thakta Safer Internet Day gi tharum ngasi Lamlong Higher Secondary School da pangthokre Safer Internet Day gi tharum ngasi Chandel Deputy Commissioner gi Conference Hall da su pangthokki Ukrul amasung Thobalasu hariba palan thormasi ngasi pangthokki Assam Rifles na Kangpo Pizila gi manung chanalaiba Songlong Village talaiba lanjan narakpa miyosingda sana thaknaba yauna atai polum kaya mateng pangkre hairi Manipur University ki Biotechnology Department ki Conference Hall da nimini ni chumna chatharakpa Recent Trends in Biotechnology a Multidisciplinary Approach haiba miphamadu ngasi loisin kre Manipur Labor Union gi khanane na mifama mangasi pangthokre mifamaduna tongan tongan warep kya marum lauki warep singadu gi manungda Manipur Labor Investment Bank ama shabina ba taksinba yauri Pasoi kendra gi manung chanalaiba lokrakpum laikai amasung maibilere ki mafam singna nauna koilas thaduna lambi samlakpada nainasang club na MLA sapum kunja kya sorbo thagat phongdokre District Social Welfare Imphal East na senanga si Paurabida laiba Jam Public School da pension card yan thopugi thorma pangthokre thorma da National All Age Pension State All Age Pension amadi widow pension singbi card sing update tawduna yan thokki Akashvani Imphal lagi pau tabiri Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi New Delhi da laiba Rashtrapati Bhavan da tongan ma training officer singa unakre unabadu da Indian Civil Accounts Service Indian Defence Accounts Service Indian Post and Telecom Accounts and Finance Service amasung Indian Railway Management System Accounts ki training tawriba officer sing yauki hauzik sanabagi pau Mangsatabam Premananda dagi Manipur Horse Riding and Polo Association gi meeting makhada chathariba anisuba Dr. KSH Chorjit Singha Inter-District Polo Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Ex Polo Club Wangkhaina Ibudhau Moirang Thangjing Polo Club pu Panjil Tarahumdoi ani da thoikre ngasi sanakhiba atoba match samada Thangmai Banyut Polo Club na Manipur Police Sports Club pu Panjil manga mari da thoiki SFC na Taramapal Suba DSA Trophy lisingani kunturuk ki champion oikre ngasi sanakhiba final match ta SFC Sorana SWC Kairak Pupanjal Ahumani the Thoiduna Trophy Asigi Mapu Oikibani Golden FC Kiamgaina Hidam Dananjay Meitei Memorial First State Level Football Tournament Lisingani Kunturuk Kimapu Oikre Ngasi Sanakiba Final Match ta Golden FC Kiamgaina DYC Bu Panjal Ahumama the Thoiki Final Match Asigi Man of the Match Amadi Ahanba Scorer na Golden FC gi Boris Nataki Best Player na Ufol FC Team B gi Dinkal Nataki LMLCC Langmaidonggi Mijeng Makhata Chathariba Taruk Suba Village Level Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta Aero FC Kakching Khunongna Yaisa Kakching FC bu Panjil manga ani da thoikre ngasi sanakiba toba match singda WFC Waikhongna LMLCC Langmaidong bu Panjil ahum amada amadi Haibong Makhong FC Uchiwana Tomo FC bu Panjil taruk amada thoiki Langthawal Public Ground chathariba Traumdoi Suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakip ahanba match ta Race Nangopalna BSC Team A bu run ahumda thoikre ani suba match ta YWC Langthawalna UCC Uripopo wicket ahumda thoiki Kiran Aroibada maruyo pau amahanna Mukhyamantri Yumnam Khyamchan na hairi Pradhan Mantri Narendra Modi ki Viksit Bharat ki wakalon na Manipur be hena chokot hanabagi maikai da singshin biri Litan dengan sisu nongmai kapna ki security force ni rang lakshin na buhonari Ukhrul jila da internet tingkre. Upamukhyamantri Losi Dikhobu mahake dol NPF na harau tayam na okre. Soy na khundakrabu Manipuri singi mipam Manipuri National Diaspora Meet ngasi Tripura ki Agartala da pangthokre. Amashung Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi New Delhi da laiba Rashtrapati Bhavan da tongan ba training officer singa unakre Paulo jere.